Ahee, namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Of course I'm taka statement of course nga ndiwa imranga phanda ka account ya yona ngaze adya nkarhi kasi munhu of course ra 5 June fike ngena ka account ya mranga phanda bena president lo fane scroll an fane kuma ku ku tsala statement ye ku tsala statement lexi nga attachiwa na ti-images leti hi nga ta hi di teka of course so ifike yi tsala ku nghala ni dlaya hi mavoko loko okay loko yi vulavula yi nghala meni vhete ni hleketa bibele guys because hinkwenu swi tiva ku Samson hi yena a nga dlayana nghala hi mavoko ya yena straight to be specific so a hi vhete ni ya ka bibele so of course verse leyi hi hlaya ku hi hlaya vaavanyisi chapter 14 hi sungula ka verse number 5 so loko hi hlaya a hi hlayanyana fast fike hi vona fika ku tsala ku loko swi ri tano Samson a ngirimela eTemina a ri ni tata wa yena ni mana wa yena ka ku loko va fika emasin'wini ya vinya ya Timina vonana nghalanyana leyi bongaka yi hlangana na yena. Okay, as you can see hlangana na Samson kwala. Okay, kutani moya wa Yehova wu n'wi tela hi matimba a handzula nghala ku kotisa loko a handzula ximbutana a nga tamelangi nchumu emavokweni ya yena kambe a nga byelangi tata wa yena ni mana wa yena lexi a xi endleke. As you can see leswi vhese yi vulaka swona sweswo. So in relation to leswi yi nga sala murhanga phanda hi dyondza yini hi vhesi liya leswiwa hi dyondza ku va munhu i fika va na courage guys hi swo sweswo ku munhu of course i fike a kombisa matimba hamba kha a hlangana na challenge ku fana na hi Samson ani lama swo a hi vona nghala yi fikini hey a zama a kombisa matimba like a nga shakangi loko and then moya wa xikwembu wu nghena ndzeni ka yena ma vona mhaka leyi. So other thing about courage ku munhu i fika a taka ti-risks so loko hi kha hi apply verse leyi I think mina personally hi nga yi apply ka murhanga phanda laha because na loko yi sungula yindlu ya yona a ku ri risk ku vula ntiyiso yindlu leyiwa guys yi kulukumba n'wina ngo mi swonini yi hlekini murhanga phanda ka yindlu leyiwa swi kha swi vava swinene because a ni ma swa ku yindlu leyi tlhe yi nghena ka during period liya ya COVID so obvious a ku nga ta famba nchumu ka yindlu mi nga ma swi hleketa minkarhi liya because a swi ta ku musicians so swi nga ri fambafambeni swona swilo minkarhi liya mi nga mi swi hleketa and then hi tlhe hi hundza hi tlhe hi ya na le ka mhaka ya gaweni swi teki nkarhi nakona a xi hundza yi tiyisele murhanga phanda nakona so ni vona ku vhesi leyi ya apply hi that way ku hi theory ya mina leyi ni yi twisisaka swona kwalano of course loko yi ri leyo je a yi zangi yi chavisiwa hi ti-obstacles yi tiyiserini until yi ze yi hluna nakona so I think nga swi apply that way I think swa aplayeleka hi kona mhaka leyiwa. So then of course se hi ya ka mhaka ti-votes ka ti-votes nakona laha hi nga ya apply hi ndlela yo zama ku va yi tiyisela hambi kha yi hlangana na ti-challenges sweswi because obvious a na ha swona ku phatha a swi fambangi kahle swona so ku sweswiwa ku va ku kombisa ku tiyisela ku next time swi nga tlhela swi famba kahle swilo ma yona mhaka leyi hi yima swi va kahle maybe yi zama ku va yi tiyisela ka challenge leyi nga hlangana na yona kumbe yi nga hlula eventually then ka mhaka ya Giyani Stadium hi kona swi ni bayisaka nyana ni ti ku ni hi nga apply xinjhani because loko a yo vekela leya Peter Mokaba hi kona a swi ta kha swi fambisana kahle na theory ya yena mos ma swi vona mos na n'we so leyo yi ni confuse-aka nyana ku kumbexana maybe ngo hi apply in terms of wa tiyisela nkarhi wo leha because a ni ma swi present swi teke nkarhi wo leha ngopfu present yi nga of course ku yi fika yi ndla fill up la swi tekeni nkarhi wo leha swinene ka career ya yona because a ni ma swi ku yi sungule ka disco hala mi kuma ku a swi ngo va swona straight and then loko se yi nghena ka music lowa so wa Mzumba swi hetela eventually swi fambi kahle and then yi tlhe yi fika yi blow up so leswi message ya kona ni wu kombisaka swona ni wu twisisaka swona mina ku munhu hambi a kha a hlangana na ti-challenges to karhi i fika tiyisela because xikwembu xi na yena eventually a nga hetela a hlurile and munhu fika a nga chavi ku teka ti-risks of course and then of course ku na hi possibility of course i risimu ra yona a swi tori yo ze hi tsala tilayini ta so ku na hi chance yo mi kuma ku i risimu leri taku hi leswo 1,500 and 7,500